Akwela bakhona emakhaya umthandazo uNdlamini Nguyelo phinde futhi abe bishop abengumfundisi abandleni lakhe nganza kwethu masicela uNkulunkulu nasedlozini singalahla amasiko naka amakhandlela akazayokhulekela ukhanya izinto ukubeka into zakho amakhandlela akasebenza kakhulu nakuwe mbulo khona ekhaya amakhandlela angasebenza kuwe yonke into la khona khona naye futhi nempepho isebenza kakhulu akwela bakhona emakhaya ngihamba ngoMercedes le moto yena ngayithenga le moto hayi ngoba nginemali ngaba nenhlanhla noma ngazi ukwenza kanjani even imadlozi ngiyo angiletha le moto egreen moto ifika kimi zikhona nezinye imoto ke engihamba ngazo ola bakhona emakhaya angifuni ukunenzisa izinto ezizomqaka nginikeze inyoka nginikeze bolamlambo ungalandi into ojike empilweni yakho ije izingane zakho umosha umfazi wakho umosha umndeni wasekhaya kini ithina esimosha izinto zethu empilweni zethu asikhuliswanga ukuthwala angali nakuvuma kwenze but babule bakhona emakhaya ngicela uhambe grade 1 ungenze into zokucaka ungayikopi into omnye umuntu umuntu uhamba ngeRange Rover ungakopi miyekele ngeyakhe uyazi ukuthi lithule kanjani mina ngithi asenzeni njani step by step noma 500 ngelanga lokuthi ukudlala ukuthulile ungalandi into zokucaka sesihlupheka kakhulu abantu bayahlupheka bayeswela abanye sidlala ngabo sedimali zabo izinyanga singabathandazi singabafundisi abantu abapleasure bafaka imali abantu bayahlekelwe kakhulu ngaphandle sesisho ukubabingelela ngoba kuthiwa yini wena umthandazi hayi nizigebengu yini wena umfundisi hayi mina ngesingisambe ngicela ukuthi sikuyeni kuphi uzone 1 sikuyeni kuphi emasisweni siphahle ngempepho sithandazeni ukuthi inkinga zethu okwela bakhona emakhaya bafundisane uNkulunkulu anithande kakhulu uNkulunkulu khona emakhaya mina ngenza public ngisadle ngithandaza ngibuyise emakhayizi makhandlela ngiyangena ashwele emanzini futhi ngiyafutha mina ngiyaqhuma mina ngiyaphalaza kuzoqhesha umoya ngoba la emhlabeni kunekwenzeka empilweni mina ngiyakhuleka nokuthi ngakhulekela ngithanazela inkinga obhekana emsebenzini awuthola umsebenzi awuthola abantwana ngakuvela inhlanhla ngakuphamisa isithunywa kulunga into zakho angithwasisi njengesangoma futhi angithwalisi kusimbise bona bakhona emakhaya lapho ngayivela ngivuleke ngiyabonga kulo khona ekhaya ukhona lapho 0715292117 073 1044 kusise le moto le eyami le yala ekhaya akuzikhona ezinye imoto angajahi step by step angifuni ukubukisa but ngifuna ukuphila nami ngifanye abantu bonke osibusise mbukelo khona ekhaya.